Me pēhea te whakatipu ōhanga I roto I ngā mahi ahu whenua, tai noa atu ki te tau 2022. I te hui taumata a ngā kai ahu whenua I roto rua I nā kua nei, ka mawake I a mātou ngā matainaina o ngā kai ahu whenua Māori. And like Te Rauparaha's gift to Te Wherowhero, my gift comes in advice. And that advice is work with us. Work with iwi across this country. He kōrero o nā mata me tōna wairua e hāngai ana, hei tuanui pai here ki wainga I ngā kaimahi pāmu Pākehā me ērā o ngai Māori. I tēnei rā, nā kui te whakahau ki a rātou, ai, a te wā, kai te hara mai mātou ki te hoko I o koutou whenua. Engari, I roto I ngā huatanga katoa me mahitahi. Ki te kore tātou mahitahi, ka hara mai ko ngā haina mana ki te hoko I o tātou whenua, kai te he tērā. From an iwi perspective, we need to be concerned, I think, about how that plays out going forward in terms of the long-term land use in particular, sustainability of these markets and the industry, because we don't have the option of selling our lands and diversifying into another arena. So we have to farm those lands for the long term. O te hunga kātahi nei ka uru mai ki e nei momo hui huinga. Arā he mea nui ke rapuhia ngā ara me ngā taputapu e tae ai te whakakori I ngā mahi pāmu. It's state of the art, milking shed, and they want to show us how they can put it onto our whenua. Mau tāma ki mo te Pākehā ki te mahi mo tātou. Me tātou, ana me haere tātou ki te whiriwhiri kōrero e wainga nui rātou. O te tākete nui anō hoki I roto I ngā rā kei te tūmai. Arā kia whai wāhanga atu te Māori ki roto I ngā tūranga o te kamupene nunui o Fonterra. O te wapata nui anō, arā kia eke panuku te Māori ki ngā taumata e kōrero hi ake nei. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.